Ese día anuncial Samselco kay funcionaria el 16 megawatts modular genset antes de la elección na Mayo 9, asigun con Ferdy Rodriguez el portavoz del Zamboanga City Electric Cooperative. Pero habla si Rodriguez el genset standby power lang durante el eleksyon kay promete el National Grid Corporation of the Philippines kay sila produsi suficiente kuryente durante el eleksyon. El inspection team del NGCP conducía aquí natin con el modular genset para con el interconnection. Yan na kaya ng NGCP to provide con el provisionary authority to connect. No? Part di akel, siyempre anay dali sila MOA. El MOA sila el synchronization protocol. Dapat siyempre ita protocol mag-follow del NGCP na si before kita man as entral diya to modular genset na system, dapat in coordination with NGCP. So, Chenekel, ay firme kita kung nakel. So, espera lang kita ara, dalida ka natin provisional authority to connect para pwede kita kung man operate kung modular genset before May 9. El chairman del Committee on Public Utilities na Consejo Charlie Mariano Yabla, un buen noticia este hindi lang con el viviente del syudad, sino pati con el mga kandidato maestro y maestra quien sirvi na eleksyon, donde por largo tiempo ya te esperanza con el funcionada del genset, especialmente na tiempo de secas. I am calling on the board of directors of the cooperative to make good that commitment because that will make the people of Zamboanga happy and that will improve dramatically the power situation in the city. Gilbert Manuel, Dateline Zamboanga.